sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti Nagan a Leonard ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biyag ko takayat kumet amang ngagan ti pannakaidrama na. Kan kayat kumatlaangan nga alaan wano maamuan no anya met ti opinyon mo may papan iti padas ngay nakibinglay ita. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akon iti maudi atukad ti kolehyo iti kursok nga engineering. Adda metten iti maudi atukad ti kolehyo iti kurso na a nursing ti kaayan-ayat ko ani Ivy. Kastoy man dagiti pasamak. Hello. Hello, honey. Naimbag man ta nakariing ka pa'y. Kunaklakit din no nakaturog ka manan iti sangwanan ti laptop mo. Ha? Jack pa'y mabalin ti maturog, han. At ang amin iliplipas ko a design. Siga, kumusta ti duty, me? Nagsakit nga rod ti sakang, honey. Agasang man, tadanda ni 12 hours ang nakatakder kami. Maturog ako man. Nakitak anak ko online ka pa'y. Iso nga inawagan ka. Makabanlugan niya. Nga maginggay ta. At data pa'y lang dito ay lumablaban. Siyempre, sika nga ming ti ayan ti inanak, honey. Oray siyak mo, Ivy. Si kamot ti ayan ti inanak. Nga urag padata anabampannog. O sige, han. Baliwan tanto manan ti agsarita. Tani, makaturturog akon. O sige, Ivy. Maturog ka nga rin. Palpasag lang to design nga aramidag. Kalpasan na, maturog ak tumaten. Okay. Good night, honey. I love you. Good night, Ivy, honey. I love you more. Pasensya ka lang kuman. Kung saan ka unay replying ka nagiti na palpalabas nga aldaw. Okay lang, Leonard. Amukmat nga umadanin ti finals yun. Kan may sa, oray siya. Busy akmat lang. Dandani akto pa yun makasangit gapo iti RLE mi. Amom ka di, ano maminsan? Iaraarig ko ti relasyon tayo iti may sa parallel line. Taapay mat nga, Leonard. Wala, takanayon da nga agabay. Yung sanda man nga kitkita. Anya? Mabalin la tamat nga agkita dagiti agabay a parallel lines. No talaga akayatan da. San ka di? Kaya tuwan no kabailan ta nga ta. Katuan, kabailang tamot at talaga ti agkita kin agdate. Oray pa'y inaldaw no talaga akayatan. Saan aya? Sa bagay, uwan mo't gidi ah. Saan taman na kanayon arumwar amapan agdate? At least, makapagsinnarak tamatlat na. Nga oray iti apagbiit laang aka nito. Sa anak laang abasta girlfriend mo. Tao akmat Leonard. Kasapulak mo ti oras mo. Aday na. Naisen kon. Ay, kanayon matlakit din nakastoy. Nag-reply mat adagos ti loko. Basag. Sorry, Han. Jack kaya't apasakitan ka. Ngam amummat nga aramidak da ito eh. Para iti masakbayan ta. Okay. No iso ti ko nam. Di iso. Sige nga ruden. Good night. Aday ka. Naisend ko ti message ko. Makapasurunot da di lalaki. Ay, idipag man langan ti internet tamaturog ako. Sorry, Ivy.
Sorry man no nagpasugnodak idirabikan ka, Leonard. Awan da jayan, Ivy. Basol ko man. Ngam oray no bisa kiti studies ko. Jak kabailan ama pukaw kahit ibiyag ko. Kinapudno na, jakmatkit ka sa pulang ti perfecto anubyo, Leonard. Siyempre, kaya't ko lang ang ati ang lambing kan ka. Nang runa no kasya na bambanugak iti shift ko. Mawatan ka, Ivy. Isungarod nga dahak ita dito eh. Atoy, inyagan kay ti paboritong a milk chicken burger. Wow! Thank you so much, Leonard. I love you. You're always welcome, honey. I love you more. Ay, sa wakas, natuloy matlaangan ti date ta, Leonard. Ti amok at makansel manan. Uy nga, Rod. Kaya't ka nga minamakita, Ivy. Iso talaga na yung pamuspusak ti amin. Na yung baglangan, tanakaalak mo titi 30 minutes sa break ko. Nangan ka din? Wano nagkape ka lang manan. Nagkapayak lang. Kumusta ti Judy? Ay, kas iti sikod. At namanin ka barbaro a pasyente mi. Angam okay lang. Kabailak pa mat. Sika, kumusta ti aldaw mo? Baka pa-stress nga, Rod. Ngamit di nakita ka. Medyo nabawasan na kiti pang panunutay. Ay sus, maalanak pa ilang matabulaan na niya. Ha? Saan ka bulbulayan, Ivy? Pudno ti bagbaga. O, diba? Oray 5 minutes lang ang itinal daw. Okay akon. Makita kan manggak lang ti boses mo. Naragsaka kon, Leonard. Oray siyak mo, Ivy. Diyak man may pakpakita, kan may parparik na. Nga masika tayo ti inanak. Nga oray sa anak mo nga agin inana. Kaya't ko nga ikarim kanyak, Leonard. Tiyan niya. Nga oray kasanupay ti kinabisi kan pan naka-stress na. Mga ramid kat mga ramid talata iti wagas. Wano pamuspusan. Tapno agsara kan makapagkinumustat na. Ikarig na ito, Ivy. Oray apagbid lang nga kanito. Tinapatag, makadwa ka. Umdahasin kanyak da ita. Sorry, Han. Diyak makarwar ita. Manan? Sorry talaga, Ivy. Kahit ka una makita, ngam talaga ngamin nga atupay tinasikan nga ramidag. Okay. Nairwamak matkit din ah. Okay ka kadilaan, Ivy? Uwan, okay ang lang, Leonard. Nabanugak lang siguro. Kan may isa, kastumat ang kanayon. Saan ka di? Sorry. Sapay ko matamaawatan na, Han. Ay, jaka mo, Leonard. Kanayon matkit di ang kasta, ah. Kanayon nga awan oras mo. Isuan na irwama kon. Di kanyak laang. Insap-sapang kuma, tapno sa anak manen, akaslat nga dito'y anaguruuray. Sorry talaga, Ivy. Ikarik, bumawi akto kalpasan ti finals me. At aduntun ti oras ko para keng ka. Promise. Ay, kanayon lakit di mat na nakasta, Leonard. Bumawi matlagtakit din ang kanayon ti bagbagam. Makauma. Ivy, Sige, tagawid akon. Nabanuga. Kaya't kun ti agina na. Bye. mabit lang, Ivy. Ivy! Ay! Awanan. Inadap ng ti cellphone na. Napagurak man ang tinubiyak. Ang baybayak pa ilang agpalamis. Awagak tapaman abumaaw ti pungtot na. Uy, babaita! Itay ka pa'y asaan ang matagtagari ah. Anya ti pampanunutam? Ada ka di parikot mo? Wano? Nagapa kayo manan kini Leonard, Ivy. Diyak amurona. Ngam panagrik na kasla na bambanuga kon. Nabambanug kan iti kurso? Wano? Iti relasyon nyo. Iti relasyon mi ah. Ha? Diyak amunoan niya da ito ang marikrik na kita. Ay ayatek ni Leonard. Ngam kadagiti napalpalabas nga aldaw. Kasla jakon marik na ti kinapatid ko kan kuana. Normal laang dayta, friend. Siyempre, busy kayo adwa. Panagkunak kat kasapulan nyo laang ti agsarita. Ang kasano?
Kasano no sa anak kon asigurado iti marikriknak para ken kuana. Ivy, Jack kayat asaktan ni Leonard. Ang Jack mutin amunuan niya dayto ang marikriknak. Jack amuno masaksakitanak gaputa ay ayatek dayto eh. Wenno masaksakitanak gaputa na banuga kun iti relasyon mi. kayat mo ka dita kasaritak ni Leonard, friend? Saan? Jack kayat amamon na tinagsaritaan tarona. Sa anak pa'y anak kasagana. Ha? Aguray ka? Kasla ni Leonard tinagdardaras api manaw ah. Ha? Sigurado ka kadian ni Leonard tinakita. One friend, masigurado ka ni Leonard dayjay. Anya ti panagkunam Rona. Nangag na nga ta tinagsaritaan ta. Anya pa yung natiserbi na gito asabong kan chocolate. No saan ba't gaya masigurado tinobyak kanya. Dahil dyan ipasurahan. Ipasurak lahangin da kita. Talagang nga tayo akas ito'y tibiyag. Tiamok, umdasan na kita ararawin na. Tiamok, mawatan na. Wapaya ka na ayaw nakabisi. Pilpilitit mo't nga urnusan, di may papan ka na kami kina Ivy. Ngam apay ngay akabayatan nga aramidag ti amin, para di masakbayan mi. Kasla karakarumat, amarakrakrak ti relasyon mi. Pagsakit. Oray na bang panugag. Isulat tatyad na iti puso kan panunot ko. Ngam una yan. Tasan gayam nga umdas kan kuha na dagitirigat kan sakripisyo ko. Isupay kit itataganas na amang ibaga asan asigurado kanya. Oo na yan. Patay tanti tricycle. Para kit itagawin akon. Itikas na. Makainan na akmatin. Nay, nasapa ka mat anagawid anak ko. Kunak man no agkita kayo pa'y itinobyam. Ay ko. Nasukatan ka no ti oras ti duty na nanak. Parbangon dan to na malpas. Iso anagawid akon. Kasta ya. Wala na. Sige, tamapanak pa iti silid ko. Iturog ko man pa ito nasakit ti ulok. Ay kat mangrabi ka pa'y anak ko. Imo na kamin anangan kinitatang mo. Tatiam mo may kat marabian ka manin nga agawid. Alaing ka pa'y mangan naimas din lutok amasida. Sa anak pa yung mabisin anak. Mga anak to yung tunmarik na aktibisin ko. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Leonard. Sige na anak, panahon kayo dito sa alas. Kahit kung dagin na. Mabalinda ka dito Sarita, Ivy. Anya kumangay ti pagsaritaan ta, Leonard. Diyaga mo, no kasano karugyan. Ng panagkunak. Kat masaksakitan kan gabukan niya. Agpada talahang Ivy. Ora siya. Kasla sa anak matan anaragsak iti relasyon ta. Leonard, saan agaputa saan kan nga iayatan? Ngam panagriknak ngamin kat kasla mapukpukaw akon itibiyag mo. Yakon amuno asino ak itibiyag mo, Leonard. Panagkunak. Kat kasapulan tapay lang siguro ti space. Saan natapno umatayo? Gamkid di. Tapno aginala. Kino talaga data tinaituding para ti tunggal maysa. Dumtang tulat taon siguro ti kundaway ngagsabat manen ti dalan ta. Cool off. Kaslakas ta na. So, cool off. No labels, no pressure, no communication. Ngam saan matagod pa'y, kasta ka di? Husto ka. Kat kidawa, nga kanan ka kumakanayon. Di mo baybay antibagim. Katapaman ngagpadatan to na nakasagana, ijay tantumanan nga agsarita.
Awan ka di madlaw mo ija anak tabakay. Kas ko maitian niya, lakay. Kasla saan mo ta namang mangan itinasayaat. Kasla kimutong pa higitay. Kanayo na may kulkulang. Nakadadayo tinakaiturungan ti matang na. Adan sa mo parikot ti anak ta. Kunak man laeng no anya ti kunam amad madlaw mo iti anak ta, Anton. Kinapudno na, nakasarita ko ti anak ta. Kahit anyat ko na nangay. Awan mo't lakay. Okay laeng kanumet. Mamati ka ka din. Okay lang ni Leonard. Pasita. Saan lakay? Amok nga dapagdaldalanan ti anak ta. Adda ngamin na sa una kanyak idikat, may papankadakwad akin ni Ivy. Anya ngay day ta? Nag-cool off da kano. Ha? Call off? Wen, cool off kun adan samot, no saan aligal, no official ti pa nag-break da. Normal ba't yun? Di ti kasta pareko, ti may sa relasyon. Nang runay ti kasta atawan da. Ti saan anormal kat ti kasta adjar ti anak ta. Ay, wen nga rod lakay. Numabalin nga rod kumakat kayat ko ang makasarita ni Ivy. Iso na laang tadyak amo no rumbeng nga ta akasarita kung no saan. Jak kumakayat ti makibiyang. Ang jak mo't kayat ang makitkita ti anak ta akasta ti kasasaan na. Bayan ta pa'y lang ida bakit. Gamkid day. Paliiwan. Kan bantayan ta ti anak ta. Amangan ngamin noon niya pa'y ti mapanunot ng aramidan. Sapay la kumata saan ang makapanunot iti dakes lakay. Sapay la kumata mapanunot na asaan laeng ngagmay maysa. Nga uray anya tinapasama kadakwad akin ni Ivy. At datalat ta dito'y anaganak na. Kumusta, Ivy? Nakaululi magkamat kadagiti napalpalabas nga aldaw. Okay lang ang mat. Ngam kasla sa anak at talaga nga okay. Anya? Ni, kasano day ta, friend? Ay, diya ka mo, friend. Nagrigat lat tagayam ti makikol off. Wen ata saan mo mat talaga nga intern of akasla silaw, friend. Huh? Uray call off kayo, may attachment pa rin. Ako nada iti Tagalog. Diya ka mo at talaga, Rona. Diya ka mo nuhusto pa'y baday ito ang marikriknak. Kasla pa nagriknak kat mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Anya? Ay sus, di mo itulok friend. Sayang ti kinapintas mo. Maapapektaran pa'y kit din dagiti jutek. May stress ako na yan, friend. Saan lang aday ta? Magilgilti ang payon iti sitwasyon mi kini Leonard. At least ita, taada breathing space yu ama ko na. Saan na bale? Ta saan kayo mat nag-break? Saan aya? Naikan kayo lang iti space tapno mabirukan nyo ti sarili yo. Juan, ngam adalang tamat butang ko. Kasanun no kabayatan abirbiro kag tibagik. Juan no sarili. Kat isumatan ti pan nakapukaw ko kini Leonard. No talaga ada kayo tinaituting para ititunggal maysa, masigurado kasaan to ang mapasamak ti pagbutbut ngam, friend. Sapay la ko mga rod ta saan nga agsakit tinakam na kanya. Sapay la ko mata maawatan nak nga inaramid ko ti kastoy. Gapot na kayat ko pailaang ti makainan na iti relasyon mi. Mamati ak akasta, friend. Uray no kasta ti sitwasyon nyo kini Leonard, ayatan kan aiwanam lata kumamat ti bagim. Laglagi pam, asaan laang ani Leonard ti adakarbangan na di tapusom. Karaman kami mat, friend. Intun bigat gaya man ti alumni tayo. Mapan ka kadi, Ivy? Siyempre, apay, di ka mapan. Sa anak pa asigurado, friend. Jack pa nga min nakapakada di opisina. Kan may sa,
ang mga nudinak palubusan ni Ariel. Aday ta ka man ako na kun, Rona. Trabaho aka na yun ti addad ita panunot mo. Kita ang man ti kalendaryum, tani nalipatam samot tan ti aldaw. Ha? Alaam ti cellphone mo kat kita ti kalendaryum kunak. Apay ti kalendaryo, friend? Kat no aldaw ti Sabado ti alumni tayo. Awan opisina, friend. Aya? Nan kita akman? Aywan! Sabadumat nga agpayso. Kung naklakit din no weekdays. Ay sus, umay ka nga umay atap no adda ka do akwan. Sige, tapno di mo mat ko na. Umayak, friend. Ang aguray ka. Panak ko nam, mapan nga tamat ni Leonard. Ha? Kumusta matan tirik ng parakin ko ana? 5 atawan matan tinapalabas, manipod idi naggraduar tayo iti kolehyo. Kinapud no na. Day tapay ti may sa agagarak. Barang mapanmat ni Leonard. Kayat ko ngamin ang makasarita. Numabalbalin. Kayat ko matan nga urnusan ti may papan kada kami. Anya nga iti ammom, ang mga numapanmat ni Leonard kat maaddaan kayo iti oras nga agsarita. Hi, Ivy. Oh, hello Leonard. Kumusta? Naimbag man ta nakaumay ka? Saan ka na busy? Ah, busy? Ngam talaga ngayong karigatak timbay. Multaan na kano ngamin ni Eric no sa anak adumar ay ita alumni tayo. Kasta? Wen, narigat mo tan, wag multa. Sapay may salit yun na baboy, ti daw-dawatan na. 15,000 mo't day jay no dakkel alit yun. Sana bali ta doon samot tanti urnong mo. Ha? Awan pa nga ron. Adumot ngamin ti paggastusan. Yan may isa. Adapay pagat-adalag akabsat ko. No ita panawin, masapulan tag dubli kayon. Aywan awan ngaminan ti libre ita. Magatang aminan, isa ang masapul ti kumayod. Nang runa no adda pagad-adalam. Naku na mo, Ivy. Leonard, mabalinta ka dito ang sarita. Jay dudwa tala ang kumay. Katuwa na. Kumaga, tama pantay dya banda. Bayat ija ito na ulimag. Sige, Leonard. Sakbay ti amin. Kayat ko pa'y tagkid daw iti pamakawan kan ka, Leonard. Sorry ka dagiti saan anasaya at ngayon bagbaga. Kan inararamid ko iti kan labas. Sorry no napasaktan ka. Nabayagan na napakawan ka, Ivy. Katkaskan ka. Kahit kumatagkid daw iti pamakawan. Sorry mat kadagiti saan anasaya at ngayon nararamid. Ganim bagbaga kiti kalabas. Sorry kadagiti nagkuranga. Ay ayatan nakadipay, Leonard. Sorry, Ivy. Ngam no ita, sa anak pa sigurado. Aklunak ka naragsa ka nakakita mo rin kain ka. Ngam, nasurok 5 atawan matan din na palabas. Adun tinagbaliw. Leonard. Pasensya kan. Ngam masapula tingit-tingak pa na yung bagdirignak. Maawatan ka, Leonard. Kat agyamanak iti panangibagam iti kinapudno. At least ita. Nalaganan tiriknak. Ngamin, nakapagkid daw akon iti pamakawan kan ka. Kat kayat ko amamuam. Nga aging ka ita. Kat napatag ka pa ilang kanyak, Leonard. Agyamanak mat, Ivy. Kat uray saan pa'y aklaro ti amin para katata. Kat ko amamuam. Asaan ka pulos anapukaw iti puso ken panunot ko. Kat maragsakanak ang makakita manan ken ka, Ivy. At dalat tamat dagiti gundaway nga agkit-kita kan agkuykuyog kami kani Ivy. Pasaray agin inawag kan agchat-chat kami met iti messenger.
Isu na laeng takaslasaanen akas iti sigod. Kinapudno na jakon ammo no anya ti husto a marikriknak para kenkwana. No ayat nga ta wenno asilaangan ti marikriknak para kani Ivy. Aging galaangan ditoy Miss F, ket sapay la kuma ta maiwanwannak. Toy pagayam mo, Leonard. Ken ka pagayam, Leonard. Ti may bagak ket sangwam ti kinapudno. Ti kayat ko asawan ket ti agdama saan ket ati napalabas. Saanen asika ti sigod a Leonard. Laglagi pam asaan nga umdas ti panagayat no saan kayo mat nga agpada iti prioridad. Ti pinakaimportante iti maysa a relasyon ket pannakaawat ken komunikasyon. No bilang man tag sinublian kayo, dayta ket saan atapno ituloy yu tinapalabas, no di ket tapno mangrugi kayo manen. Agsarita kayo anaimbag ket denggan ti tunggal maysa. Masapol a klaro ti amin kada kayo. Masapol nga agbalin kayo apatas iti tunggal maysa. Tinapudno a panagayat ken pammateg ket agtaod iti puso nga awan pulos mariknana a panagduadua. Rumbang nalaang nga rod a panunutem iti maminribo ti agbalin a desisyon mo. Desisyon asaan monto a pagbabawyan agingga iti lumakay ka. Alakastan pagayam, Leonard, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag.